ngeryang ado pesta kena gumili. Oh, aduh lantas ini kapan ane? Dua naruh udah malah ya murid. Murid dia mau naruh madan. Oh, Willis. Buta Willis. Jadi kang manu ngurbedo jadi wae. Dong, nage ngusang asik. Karyo pekerap kabeh ini. Oh, pangsing ngalengkan mai yo. Oh, jadi tangkel Gusti Patih jadi. Gusti Patih sio musi. Nah, gitu. Tanggal lagi. Jangan pejalan. Subuh dekat di karang kepatian itu. Len beli. Nah, jadi panggil Gusti Patih jadi. Oh ini nawak-nawak di tiang Gusti Patih. Di tiang cerako maka kali nangkilan pelunggu Gusti santukan wenten iki wicara terus-terus medal Gusti Patih. Dawa kali sampun ayas micil sira kriana Patih. Ini terus Gusti Patih. Ora tudun. Turun. Makanjaran dewe beli. Cuma yang subuh Gusti Patih sebentar. Ngeriang medal. Dirasa penjiwa mau kejar kan dirasa. Wih saja tuh beli. Arius reklamanya. Merangsuk di kandang busana kepatihan cerah. Di subane ngerangsuk busana kepatihan beli. Wih dewa ratu aku. Iya Deki. Rakyat patih siung wesi lorotan wan. Sing jo ada ledon. Menyen beli. Anu patih siung wesi. Ada wita dikiring arang ke patih. Ayo di tiang sabut. Ayo waktu running Porianto. Ayo yang tiang sabut siaga di Gusti. Ya terus dia sampun siaga. Pemayan bodelo. Dia sampul gigi, pengadak kecokol Gusti Patih itu racun. Ayo di tiang Gusti Patih. Ya, delong rituasi ulun kayu bang. Oh beli. Tinggalan beli. Itu Gusti Patih. Sekan tuh. Dia nering maring dijol. Neran tiang Gusti Patih. Wamet makna. Marawan tening telangin jada. Jeladi kayu siapa? Jadi jol beli. Ring telangin jeladi tawang je. Dijol tu macam gitu. Dua tu di tengah pasir itu. Oh di tengah pasir Dia nering telangan segarong. Tadino kadido sangyang baruno beli. Luar ni sangyang baruno. Ayo sayo hati Gusti Patih. Mawi bapa. Mawi bau. Bapa. Ayo Duruk kadari kanan pun sirang orang kriya depan. Ayo kita nunaning kuarian dah. Terus.
Waduh, Eh, kaya siapa rek rino patih siung besi kaya makin. ya ora tuh. Kenli. Awak ci perwatau. Apa badan itu beli? Di muncak gunung ke caranya. Kaya siapa? Woi, karo nyen tuh beli. Sokadi Sangyang Someru. Luar nian Sangyang Semeru. Eh, kowe bawa. Apa ya tuh metamian mangkan? Napi mawe nah. Apaan? Sirang rakri ada patih tan surut-surut. Wanyi wilingan pun yang ngaji Saraswati. Buat Gusti Patih tan surut. Onyiwi Sangyang Saraswati. Saya. Itu perannya. Waruruk karariku kanan pun sirang rakri. Tahu mawe na Gusti Patih perakyat kalurokan. Ayo wanyi terus raning pariat. Ayo tikian. Waduh. Ayo yang sabun apa terpurun yang dodong. Ayo, semua. Ayo durang semawo tikian. Sigro begitu. Ayo. Wah, cekolan. Duran. Wah, Durangung. Sigro. Ini terus. Ya Allah. Wadah siung besi. Salam dari anak paro. Sigro begitu cerahkan kumah keluar. Gusti Patih. Wari wasri keramuan ini. Ayo. Mau kendui rasa kesarangin para cerakan yang belum kita makan. Beri sampun nih Gusti Patih mengenai rasa sarang parek ngejalan wo. Saya. Ya tuh beda. Perituasi ngulun kaya makan ceraku. Beri naso beda kadi rasa angkan Gusti Patih mencepong sana mangke. Apa ya tuh metamian mangkano ceraku. Tapi mau nang Sane mawin nabi nika wenten di tiang tampil mriki. Tuan surut. Wibudo wiles. Ngawirung ikanang jagat obak besi kaya. Sajo tuh beli. Sing suwut tuh yang nek karudo rajo ngewok ini di jagat obak besi tuh beli. nah Benar ceraku. nggih patut Mapuanano Cita sahaden cupaka yang mangku. Ado titah di Raden cupak beli. Biprayo nyujur baru bening sunyo loko. mangke siji ini jujur ke Surya Loko kita Wahadang lampah ulun. Mako sultanku Raden cupak. Teken antek tulis. Rita kalau Raden cupak kemo ke Brahmoloko kadang tuh beli.
antek-antek nek buta wilis dengan Damli. Lah, maafan ning ulun. Pinako sangopati, mangosate iki mari wonten ing jagat. Apa Apa Gusti Patih jadi pinako sanggup patih? Wenten iki ning jagat Bapak Gusti. Wenang ning ulun nabelo pati. Wenang ning ulun mabelo. Mari wonten ing manus sultan kayo. Weh sajo tebeli. Sedotane dadi mapate tameng wijang dini digoba gosi. Sanang itu mau belopati tuh nyembli. Ayo, Lah, sigro kita makro. ayo kangen. Waksi dolap do karya. Rahayu pamargen makustan ko ijupak nujur suloloko. Kenak makin. Analah ring penepisi ring jagat. Oh bagus. Nana paman jadua jadi siaga ni paman jadi Mapuan ano mesah. Mapuan ano durak mako jerak. No ada musuh nih beli. pangsing yang dia musuh ke mai Sajo. Sigro ko ingani ko mako. yang sama Ayo ko ito nunaning pariat no jerak. Ayo turun. Enak don muri lapak. Ayo pakai. Sakit. Wah. Ya to bedo kanang situ jeraka. kali rasa lah tak bertiwas lah tapi dia orang tu angin ni weh cuk dia orang tu Kerajaan ini ngelinus angin beli. cakap udah dijo katin cuk Sajo beli. orang tu Mari ngangkasa jeraka. Mawas begitu. Di langit Garuda Agung. Wami buar mari ngangkasa jeraka. wentanya paksi angkang Di langit teh beli. dia orang tu Yantan sing salpan ning ulun aku. Ya teki. Walau sisian ya ibu tulis. sehingga ada lede don Menye nih beli. siap di buta wilis kan Weh sajo. Liu yang Enak sing bro. Ayo terus dukati. Wah. Maring utara wana paksi. Maring daksi wana paksi. uli kajau teko paksi Uli kelon masih ada pakai beli. Weh gitu antek-antek nih beli. Sisian kita bersama. Enak. Kemudian kita bareng Pratiwi. Ya, cek siung besi. Sampun prapta mari wonten panepi siring jagat. sisian ni wilis kan lan kecaukan sisian ni mai Tuan nyai di langit tekan nyai makabar. Siago kita jerak. Weh. Nah